Güzel bir şey mi? Ya, meleke Adım Tuğluk'ta duyuyor. Ya şey koymadınız. Arkaya gel 900 lira gelir. Dörtte kapıda oldu. Bunu yaktın dörtte. Mesela bu yönde bulmaya kaladı yani. Nasıl kadar hareket olsun, ihtiyaç vakti ol, doğru çoğunluğu üzerinden koyup salsana Kızlar oturun ki. Bizim ne Amin Allah bereket versin. Sizin Allah versin. Başbakanlar olacağız güvensin. Başbakanlarımız buğuna başlasın. Allah'ımız bakçı olsun. Yiyeceksin alışverişlerini versin. Daim bir başkan kaderimiz bismillah de başkan kaderimiz güzel. Kutu kader olmayız. Su toylarımız toy olasa versin. Ya bir damalar pişmişler. Ağaylar, aman sağ geldingsizler. Kaderlerinizge gülsün, oң bolsun toylar hemmenizge. Kalay barınızlar, sağ olun. Amin. Yaman asli kaçırmasın. Bugün gömüne sebep bilen bir cenab bunun sebepçilerini yıkacağız. Şu yıkacağız katlayalım. Son sağlamak olsun, vakitli olsun, vakitli simya olsun. Gözlerinden kolayısın. Uğurlu çuğurlu olup indi şu iş toylarından birge oturmak nasip olsun. Şu dasturxanımızda hem bereket olsun. İşlerimizde muvaffakiyet olsun. Dairemizde suyumuz mol olsun. Ama hiç kaçan hiç kim kesel olmasın. Hemenin yüzünde kültü olsun. Değil mi?
Buraya bak. Камалояга Насылбектің апасының мұрындық баласы. Жасына берген семсіздіге. Гәліпбаяға Асылбектің үлкен ажағасы. Батыр Асылбектің құдасы қызына отырыпты. Рүстем деген жігіт Асылбектің бажасы. Әділбек Асылбектің үлкен ағасы. Бұдан кішкентай Асылбектің үлкен. Мен Шүкіра Асылбектің одноклассигіме. Бұл Тимур Боғатан мұрындық атасы қаламаңыздың. Арияғында Әзиз деген жігіт жорамыз о. Аяғында Рашид деген жігіт олам жорамыз. Аяғында Руслан інісі. Өзінің ең кішкентай інісі. Alişer'in ailesi, Alişer Mamlaşık'sın buraya çıksa da. Al avrat dayılagan tardan. Alişer'in kaynağası Carbeke. No Arıkbay'ın gelen, Kuda, Alişer. No Kamalaki Alişer'in cezası, Kacelinski, Vraç, Vraç'la. Alişer kadar bilir o. No Alınaki, Keçesilerden burun boğan Kudası. Mahmud'daki Alişer'in cezası sayfasına alıp. Kamalaki, fermer akasi. No kaynağası Alişer'in Koçkar. No Abdurrahman aka Ali deydi. Onun akasi Alişer'in. Öndekini fermer baratana kadar. Ona Güzelistay. onu kural. Evet. Kudası onu kaynakan. Men isim taşıman Alişer'in anlaklası. Habib Munduk balası Alişer'in. Küttey degендей, mına kızlar var, yaşlılar var, apataylar, azırak yüksek birisi, sizlerle kısatın. Bunda. Қуанышты тойхананың қадірлі қонақтары. Бүгін міне балаларымыздың себебімен жиналып отырмыз. Құдайына бастап жатқан басылмаларымыз оң болсын. Балалар бақытты болсын. Біздердің үстемге атқан қадеміміз қуанышпен қадем атып келіп жатырмыз. Құдайым сол қадемlerimiz құтлы қадем қылайық. Екі жақтың ауызбіршілігін бергей, екі бала ауызбіршілігі болғай, солардың қуаныштарын екі жақ теңдей көре бергейміз. Дастархан барлық уақытта көгін шашын болып, толы болып, жақсы күндерге жайылып, қуанышты күндерде ойнақ қылып қатынасып несіп ете бергей. Сол әмеге сондай жақсы күн несіп етсін, ұл үйлендіру, қыз шығару, сол бәріміз сондай қуаныштарда бөлем жүре бергейсіздер. Менің тілегім сол бал. Сәлем айт. Бүгінгі кешегі жиналып отқан қонақтар, сол себепшісі баламыз бенен келініміз, солардың тойларға ұласқай, бұлайын бақытлы болғай, өздеріне бөліп өскей, қатарының алды болғай, ата-анасына мейірімді болғай, күйеуі оларға құтлы болсын, қыз біздерге құтлы болсын, солардың рахатын сол Айпаршаның алдында Асылбек пен Рәмиза көре бергей. Сол Айпарша менің жолымды беріп, бұлайым сол ақлық шаулықларға жеткере бергей. Әмеңізден ұсындай жақсы күндерге қуанышларда ұсындай дастырған дөңгелегінде отыра беріп қалды. Енді мына жақтан бастайын. Енді бұл отырған сіздің атыңыз ұмытқан құдағия Рамизаның негізі. Науқар құдағи. Үлкен қызы Саяраның енесі болады. Сіз өзіңіз таныстыңыз. Достысы. Жақсы дружкалары. Рамизаға жақсы таныстар, таныстырмай қояйын, е? Онда сіздердің құдағиыңыз дұрыстап танып алыңдар. Кеп құшақтап сүйіп. Сосын біздің красавица қызымыз Мирас деген. Бұл негізі біздердің
негізі тоған апаның келіні, біздердің үлкен жеңгемнің мұрындық қызы болады. Кейінгісі Рамизаның мұрындық қызы екен. Мен де танып алдым сіздердің артыңыздан. Одан кейін мына Салима бабуляның, Рамизаның інісінің деп айтайын да. Рамизаның інісінің әйелі, келіншегі. Келіні, Şirketler hermez. Tanışkan yakışı var. Hatta kadanası gitsin. Güzel güzellikler var. Güzel usançlıklara gitsin. Asistanlara. Yedi yaktan faydalarından o. Ya siz ayaklar var. Sayara. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammamiz. Mынау Xudomiz Alisher akamning eng ulkan ayapasi Sufiya opamiz bo'ladi. Qaynapa eng ulkan. Ammasi keliningizning. Bizler Müslümanlar erişerek gelip adlarını aytabiliriz. Ya kızaklarda aytmayı ağabey. Kaynakası erişerek gelip aytabiliriz. Dilfuza opamiz. Kim? Dilfuza. Ammasi. Xudoning sestrasi ayapasimi? Endi ya Xudog'ayingizning ulkan qizining enasi Yulduz. Bilan chiqasizlar ko'chada turadi, qo'shniz. Ya Dilfuza opamning Xudog'ayi. Saida. Ikkala qizimning enasi Saida. Endi men yoqda tanishtiring, mana eng ulkan qaynog'amning Xudog'imizning nesi ayolida. Kechasi alsin. Аты Роза, Ахмам Айтчарин. Мінеки Xudog'ayingizning alib atқан келініңіздің анасының чечасы болады. Аты Зульфия. Дайы чечалайды. Міне Xudog'ayingizдің әкесінің ең үлкен әкесінің аялы. Atım Gavhar. Мынау ең үлкен аяпасы. Xudog'ayingizning аяпасы бұяқ. Алмаш апа. Алмахан апа. Міне қызы болады. Алмахан сіздің қызыңыз ма? Гүлайым аты. Мен Xudog'ingizдің інісінің келіншегімін, атым Сайра. Шухрат деген келіншегін, Шухрат деген інісінің. Алсынжалар. Әммелер көп бізде. Әммелер көп. Біздің үйімізде 6 қыз бар, Құдайдың бергені. 5 баласы бар, қайненемнің. 11 бұлар туышқан, 11 туышқан. Бек құрдашлар. Xudog'ayingizдің dostları, құрдашлары. Атларыңызды айтың. Benim adım Gülşat. Ben Xudog'ayingizning sinfdoshim. Qadrdoni Tursuklash do'stisi var. Bitta gezimizdan yig'ilib chiqamiz. Bitta jabda gezimizda do'stashni aytmayman. Buna главный roldagi qizning anasi Xudog'ayingiz Gulruh. Красавица. Al yana qadamga qo'ying. Tanışkan şu çocuğun bir zat al. Құдайым мінекей себепші жастарымыз көп. Жастарымыз бақытты болғай, қақылы болғай, өздерінің өніп өскей, түбі бір шақасы мұн болғай. Күзімдей саялы болсын, жүзімдей мевалы болғай. Құл болғаларын қуатын бергей, алхамдыларын берекетін бергей. Осы балалардың жортқанда жоллары болғай, қыдырата жолдасы болғай. Құдайым не тілеген әрманларың болса, Рамуза, Асылбек, Құдайым сол өздеріңіз жете бергейсілер. Ұлларыңызды ұяға, қызларыңызды қияға қондырып, Құдайым солардың жақсы күллерінде қатынасып, міне қоңсынман деп атырман, осы арамыздан тап енді қылда өткен жоқ десем не болатын шығар. Құдайым сол мәңгіге болсын. Сол апа, іні, балам, қызым деп жүріп бер бұны. Келінім демеймін, қызым деп айтаман. Асылбекті балам деп айтаман. Құдайым мәңгіге болсын қуаныштары. Тойын тойғыласқай, қарағым. Сол әмменің үйінде той болсын. Қатынасы мәңгіге болсын. Құдам 1000 жылдық дейді, күйеу 100 жылдық дейді. Құдайым сол 1000 жылдық құдай болғайсыз. Сол әмменің үйінде аманшылық болсын, той тойғыласып.
Сол мінекей дастарханың ұстар тойларға жайылсын, әмменің тойларға жеткіре берсін. Әмменің үйіне жақсы күндерді ұшыраса бергенбіз, осы отырғандардың ешқайсының орны жойылмасын. Айтқаныңыз келсін. Осы баланың, сол келіннің, Құдайым Алла тойларында да отырып несіп етсін. Құдайым әммен сұт. Әммен сұқ отырғандарына үйлерінде жақсы күндері көп болсын, сау күйілер, жақсы күндердің жолларын берсін. Мен көп сүйермеймін, бір жасларға бір азырақ тілегім бар. Жаздағы бақытты жазбай тілеймен, үздегі бақытты үзбей тілеймен, қыстағы бақытты қыспай тілеймен, бәрдегі бақытты бәрha тілеймен. Құда-құдағайлар танысып, жастардың себебінен құда-құдағай болып жатырмыз. Amin, amin. Allah'ımız baxtlı olsun. Yaşlıklarımız yaxşı dilekler aytdı hammasi ko'ngillariga. Hammasi qabul bo'lsin. Mama, sizga kelin qutlu bo'lsin. Men aqtib kelinlar da'vatasiz Xudoyim oldinda sog' salomat bo'lg'aysin. Shulardan qizg'in ko'rib nasib etgay. Hamma kulib o'ynab shularning oldinda sog' salomat yurgaysin. Ramiza, sanada xizmatlar bersin. Birinchi kelin, Xudoyim o'zing o'xshagan Mirimli, şahmatli, mehnatga kelin bo'lg'ay Xudoyim o'zingga. Jugurib mana yoshliklarning ko'nglidan chiqartganday. Barna apanga rahmat aytadiganday bir qiz bo'lg'ay Xudoyim. Menimamni qator qurbi, ag'ayn tug'an hammaga xizmatlari bersin. Bizlar bitga bizning bolalarning xizmatlari bo'lib, kulib o'ynab, o'sib o'ynab ketgan Xudoyim. Barsa kelsa yaxshi kunlarga borarsan. Sizlarning yo'llaringizni bergay bizlarga. Bizlar ham shu aqshog'li kampir bo'lib to'rda o'tirganmiz. Bir zamonda kelgansiz bunga. Xudo qalasa. Xudo qalasa. Amin. Bu sebepsiz balalarımız baxtlı olsun, anı olsun, hizmetler hemmege tengdey olsun. Baxtlı bol, gözlerine gül olsun, hemmege şunday жақсылыққа жетірсін. Ne desem ekan, мінекей екі жаққа да olsun. Amin, amin. Балаларымыз бақытты болсын, самый главный. Қосқанымен қосағаттай бірлесіп бірлі болып, ата-аналарының мақтанышы болып, осы Тақташ елінің мақтанышты семьяларының бірі болып жетіліске Құдайым. Қызметтері бұйырсын, екі жаққа да қызметтері бұйырсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, барлық уақыт қатынасыңыз жақсы күйінде осындай тойларда қатынасқайсыз. Жастарымыз бақытты болсын. Sizlarga uzoqdan kelsiz, qadamlaringizni gul kutsin. Shunday to'yga kelgan ekansizlar. Qay qalordan keldingiz hozir? Qo'stanay. Qo'stanaydan. Alloh yaqin yer emas Qo'stanay deganlar. Kim bo'lar hozirgi vaqtda hech yaqin emas. Endi to's eyasinman desangiz, yiqo'ngiz yerni astib tig'ib olasiz. Aytsam bo'ladi. Janaza bo'lganda da sapda hamma birga. O'zi ichetida da Baxtli bo'lsin. Himmatli ishida Hizmetlerimiz yapar olsun. Xudo kuyushchilik dedi sonday yo'q. Qatnashib, asab kesakda quvonch to'ylab, yaxshi kunlar qatnasak. Rahmat. Meniki mana O'zida kim shu qazayirma Neki kun bilan najasi kun aqvarmish shaxsliklar aytib o'tir. Alloh dargohida qabul bo'lsin. Doimo Aypa shafaq subatdan kelmiz bo'lsin. Ramizasinin o'n bo'lsin kelin. Sayaq jarasini qilay. Iki jas baxtli bo'lg'ay. O'zlarining bo'shi bo'lsin. Doim so'y xizmeti iki жаққа tengdey buyursin. Mana asbabimiz ashib bo'lg'ay Xudoyim. Asqa nasibimiz mo'l bo'lg'ay. Denlarimiz sog' bo'lg'ay. Hamma shunday to'yda ko'rsu nasib etgay.
Kudayım sizlerge de sol kuyuv kutlu olsun, bizlerge gelin degende. Kudayım sol özlerinin önünü bösüp, öbürü şöbürlü bolup, Katarının aldı bolup, kızmet yedi jakada tengde buyurgan. Hemmemizge üstünde jakşı günler, kelin düşürüp, kuz uzatılıp buyursun Kudayım. Toylarda uçurasa bergemiz. Sizden uyga da toyga bargaymiz. Alayım koşaban. Koşaba, Salima, neki, sırlatman kelleler bol olsun. Kudayım, şaslar baktı olsun Ramza. So, iki jakka tengde hizmeti buyurup, basap kettik hemişe. Tut holdasa bunga barak. Şaslar baktı olsun, hemişe toy olsun. Жақсы тілектер айтып жатыр, жақсы күндер, солардың қабыл болсын, айтыл болсын, құтылы болсын Құдайым сағынан, мейірімді серім болғай Құдайым, Алламыз бақытты болғай, өніп өскен қатарының алды болғай, қызымен екі жаққа болғай, жақсы күндерді куасы болғай, жақсы қыз ұзатып, келін сүру тойлар несіп етпей, тойда шөсіп. Оларға қаймақташып кетер, Mine Allah nisip etip yıkığımızda şurastırıp Kuda buluğlar yazgan eken sözler yıkığımız Kuda buluğlar ekenimizde aileler gelip, tuzkallar, bağırlar gelip bari yaxsılıklarını bildirip alırız. Yıkığımızın adresini bildirip alırız. Ben Allah Teala bunların da icabatına getirdim. Alişer Kuda Allah'ın bile halimiz baktığına Bugün de başkan çocuklarız. Yılımız bürümüzde nice yıllardan devamında tanışmaz günü başka senin ailelerinin arasında benim kaderli Allah'ım var edim. Benim ailelerimin yolculuğunun arasında senin kaderli Allah'ım var edim. Bu degeni Allah Teala tekinge ilk bölüm uçlaştırıp kurgan çok jaslar. Балаларымыздың қуаныштарын көргенбіз. Ақылы болсын, шалдықлы болсын, екеуміз һәм қуанышымыз мәңгі болсын. Жас өкілдеріміз келіп міне ақсақалдар, папам жоқ енді, кетіп қалды ғой. Папамның орнына рөлін оңай қойып жасады, мен Камал ағам. Одан кейін ажағам туысқан, солар бәрі жақсы тілектер айтып жатыр. Сентер ettemini, kaynağımız Zerbağam, 15 yanımdan Cezden de olsun, Dayım de olsun, nasıl jaslı günler değerli olan yükümüzde жақсы, қуанышты, мазмұнды тілектерді білдіріп жатыр да межабат болған. Соның арасында тілеп қалатыным екеуміздің қарым-қатынасымыз қалың болып, құда болып бастап жатқан бірінші қадамымызге мына жігіттер дүниеға ертіп тұрған менің нәукерлерім, інілерім, мұңқолларым, достарым, ағаларым, бажам, құдам бәрін есеп қойғанда сенің де сондай өзіңе сенген ағайынның жақын дейін нелерді әкеп жатсаң ғой бәрінің бір-бірінің айтқан тілектері бар ғой қабыл қояды. Әмменің үйінде осындай той болсын, елге дастұрхан жайған уақытында балаларының, қызларының бақыты үшін жайған дастұрхандары қабыл болсын. Жақсы күндерге жайылғай қылайық. Өздерінен көбейген балаларымыз, қызларымыз, әммеміз жігіттер, әммеміз бір-біріміз көріп, мен азыр кішігірім бір мен айтып кетейін да, мен сенменен неше жылдар мен таныспан, бұның арасында Алымбек қоңсым, Ұлыбек інім, ажағам бар мияқта, Зәрбаға, әмесінде қораға оқында ешкім бір-біріне жат емес. Жат емес ешкім бір-біріне. Бұл Алла Тағаланың берген бұйрығы. Қарым-қатынасымыз бұдан қалың болсын деп айтып отыр. Біздер Алланың ізіменен ешақ кете алмаймыз. Құдайым әммемізге осындай жақсы ниет несіп етсін. Балаларымыздың, қызларымыздың бақытына бір-біріне тілек білдіріп отырған уақытында әрбір шайтан басын жеріне жазсын. Қабыл болсын.
Әпкеме келін ол болсын. Құдағайға күйеу болсын сізге. Шаққа теңдей берсін болсын. Баблелардың жолын берсін. Етектерін шалдыққа толтырсын. Қызметтері берсін. Келіндегі тойларды ақшыларымен. Azı peçemi soralım buladın. Bağış olma canım ağ. Bana versin yine hazır alalım. O benim berçeceğim var. Efendim ayraman taşıyman. Bunu bilsin de kavudan gel. Ya ben toplattım. Bunu can aldım. Niye alma? Ay sakuz bir mi içeceğim ben? İçeceğim. Şimdi fotoğrafı çekeceğim. Aslında ne kadar mamalar. Yakın kaynıyor. Ya kulağım gidiyor. Ya bak bu hiç de o. Buna gördüm. Ben uzmanım ya. Al ki. İnan ciddi. Şey bilmek. Gelirlerden hizmet ediyorsa, burada çıkıntı olsa, hemen güneşine konuşma payı olsa, yaşa baklı olsa, hemen su yükselirse tuvalet parayı. Denizalığımız mekan olsun, tuvalet doyga jitiremiz. Bu da iyi bir para. Çok güzel neyse al. Bir arkadaş yok. Orada kalırız. Hayır, burada Ben de canım oldu. Samalaka, elbette gelin. Anneki. Allah'ımız baktlı olsun, çocuğa koyalım. İçine gelmeden ıslah olup duruyoruz da yine. Ben sizin Sol yüzden üçümüz gerekte. Ay şiddet anneki. Anlaca şu kallarını anne kabul olsun. Sizlerge kelin kutlu olsun. Bizlerge kuyov bola kutlu olsun. Hizmetleri ikiye kadar buyursun. Yiko koca katay tahtı saadat buğay bulmuşke. 7 yılı bişiga kılıp bişiga aparıp sizlerge. Bu festival hem birge. İnşallah nasip etsin. Amin. Arkadaşlar baxtlı olsun, üzerinden önüp ösüp köbeysin. Ne diyeyim, kudaçılık 1000 yıllık sizlerge kelin kutlu olsun, bizlerge kuyov bola kutlu olsun. Hiç kaçan yüzüm serge karamasın, baktımız yatmasın, cennetimiz kayıtmasın. Mertebemiz ulup olsun, iki yakka ten hizmet kılsın. Farzandlarımız üzerine özel köbeyersin. Amin. Şu için Allah onları. Buna abadaylar ruhsat bezirden yıksı bir taşıp koyarsan ağamız gibi. Hadi gelmiyor. Құдағайлар қадамдарда гүл бітсін. Құда андайчылық құдай 1000 жылдық күйе бала 100 жылдық дейді. Сондай бір 1000 жылдық құдағай болғай, ауыз бір шықлы болғай. Шыдамызда құдағай. Құдайымыз сізге келін құтылы болсын, біз аяғы жарасын. Келін аяғынан чопан таяғынан дейді, келін аяғы бәрекелі аяқ болып, құдайымыз үйіңізге бір бәрека баратындай келін болсын. Өбірлі чүгірлі болсын, көздерінің өні өссін. Қарақалпаққа қала берсе, басқа мемлекеттерге чет елдерге таңғытқан келілер болсын құдайым. Сол сөйлеп отқан әмме ағайларге, құрдастарына әмме денсаулық тіледім. Первый очередь денсаулық. Денсаулық болса әмме нәрсе болады. Екі жас бақытты болсын, сол екі жаққа қызметі бұйырсын. Сол құлырықта күйе бала құтты болсын, сізге келін құтты болсын. Бақытты болсын екі жас. Апасы, Қиын ал. Келген қатандарыңыз
бақытты болсын, өздерінің өні өсін. Köyümüzde kutlu olsun, gelin siz de kutlu olsun. Kimse parçalı yapışmalar yarar. Şularını kumancı. Kuru hemen üstüne Allah vakti olsun. Ben senin düğün olup gitken. Kutlu olsun hemen. Büyüslerge pilenin de geldi. Hizmetler büyür. Жастарға сіздердің жасыңызды берсін, орныңызды берсін, жолыңызды берсін, екі жас бақытты болсын. Осы екі жас себеп әме жиналып отыр сіздерде. Құдайым сол қуаныштымын, қызым мен бала бір үлкен бір семья болып жетілсін. Мен жақсылық айтып жатыр бұлардың әдісіне. Өлем Асылбек, құдайым сол құда болып жатырды, құдалығы 1000 жылдық болсын құдайым. Соның әме уақыт жақсы күніне, тойына, жақсы жайдың дастарханына келіп, осы ағайындар жиналу несіп етсін. Екі жақ ағайын болып жатыр құдайым. Сөйтіп көбейіп, ертең біргелікте әме тойларды, жақсы күндерді бірге атқара бересін, яшыл күндер алдымызда аман болғайсыз құдайым. Асылбек жастар бақытты болсын, өздеріне өсін, көбейсін, құдайым солардың ең жақсы несі ақылсыз қылып, біздің қуандырған тойларына келу несіп етсін. Тойларың болсын әмеке. Тойға аласың. Бекем болсын. Ең жақсы үлгілі семья болады. Өздеріне өніп өсіп, көбейе берсін, бақытты болсын. Жас үлкендеріміздің жасын жолын берсін. Тілектер қабыл болсын, күніменен айтып отыр. Сол ойнағы екі жаққа қызмет теңдей берсін. Бақытты болсын, біздеріне бақытты болсын. Апалар, туған туышқанлар, келген әкеңіз қадамдарыңызды көп күтсін. Мына 2 яш сәбәпші ағайын болып отырған әкеңіз, Құдайым 2 яш бақытлы болсын, өзінен көбейсін, бақытлары балдай болсын, нәсибелер таудай болсын. Құдайым өссін, өнсін. Әйтеуір барған жөнінде тастай қатып судайсыңсың. Құдайым қызметті бұйырсын, қызымның. Шұшының артына рахмет естіп отырғайма мені? Амин. Арандай қабыл қолдарыңызды. Айландырын. Роман не ұзағайымыз жүрген? Жақылан ауыз. Құлағай мазалы болып жүрген. Соколовский алады, Соколовский. Мамамыз ешкенде қандай басыларында? Ромазда не, Рамазда Цыпланса екеніміз. Мына тек деймін, жиналып бәріміз өзіңді отырып, басында 2 яш бақытты болсын, бірлі-чүрлі болсын, өздеріне өнсін, яқшы семья болып, қатарының алды болғай құдайым. Алды болып, құдай кімнің жері, кімнің несі деген аталып, өздері қуанып, яқшы күндерді құдайым нәсіп ете берсін. Ойнап күліп, азым ішкімен, уақытымен, яқшы күнде қатанашу нәсіп ете берсін. Құдайым, құдайшылық 1000 жылдық дейді, қатанашу 1000 жылдық нәсіп ете берсін. Қатанашу тиіп олмады ме? Яш болсынlar. Басын деді. Көші болмады. Бүгінгі айтылған адреске айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. Барлығымыздың астынан жақсы күндер несіп ете берсін. Келін алғайсыздар, қыз алғайсыздар. Той тамаша уақыт қошықта Құдай бастарыңыз шықпасын. Не айтқан тілектеріңіз өздеріңіздің семьяларыңызға да қабыл болсын. Той екі жаққа құтты болсын. Қызымыз біздерге қыз болсын, келін емес. Бала ояққа күйеу емес. Перзент бұл перзент болсын. Құдайым екі жақтың ауызбіршілігі сондай күшті болсын. Әмі әуестеткендей болсын. Құдайым барлығыңызға сондай жақсы күн несіп етсін. Тойлардан тойларға жүре бергеніміз.
Endi Xudoyim algan quvonchlarına bölsün, nasip etsin. Xudo xolisa bir yildan keyin biz to'yga olmizga olib kelmaymiz. Bizlar oldimizdan kutib olib, Xudo xolisa vaqt qo'shib deb to'y o'tkazib Qatarın aldı. Sen aşı olsun. Yaxşı tilekler. Jilleri. Hemen önünde çünkü oylar olsun. Yerimiz tanış olsun, değerlerimiz olsun. Oğul olsun, baktı olsun. Özünün ölsün, ömürlü şömürlü olsun. Elmeden toy olsun, baktı olsun. Yoran oynayıveremedi. Bayağı Orada baxtlı olsun, böyle şöyle olsun. Hemen göstermek oylar bulamasın. Az olsun. Çoğlamız kırıyalım. Kızımlar geldik. Taslıkan güzel bir tarafını baktanıgen. Şu kızımızın vargan yerinde baktı olsun. Ben şu meselelerge de kudalarga kediler olmasın diyeyim. Yakıtı oğullar olmasın diyeyim. Kolay hizmet yakada buyursun. Günlüğüne varsak yaş günlerde, şurada kıvanç günlerde toyda nasip et, oturur nasip etsin. Şu yaşlar vakitli olsun. Bu kuvvançlı gün iki yaşın baxt oyunda iki yaxın xudalar uçrashib bir-birisidan tanishib xudoning yaqinlari bilan tanishib ikki ham shunday bir-birisine yaxshi to'g'ri tilaklar bildiradi. Quvonchli kunlarimiz bardavom bo'lsin. Hamisha har kunimiz shunday quvonchli kun bo'lsin. Bizlarning bugun jinosi bir-birimizga yaxshi to'st tilak aytishdan birinchi maqsadimiz shu ikki yoshdan baxti. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Ulkan, baxtli, taxtli oila bo'lsin. Bizim taxt tashqar qolaversa butun dunyoga belgili ulgurli oila bo'lsin. Xizmatlari Nasibek do'stimizga Alisher xudolarimizga shunday tengdib buyursin. Shu iki yaş bizlarning bir maqtanishimiz bo'lsin. Yaxshi kunlarni do'stlarimiz, xudolarimiz bir-birini ko'rib, oxirligi bundan yaxshi ming yillik bo'lsin. Allohning rahmatini ko'rmak erkak qadar nasib etsin. Shunday elimizda to'y ko'p bo'lsin. To'y deb o'tirish. Oq libos muborak kelinchak qizim, tilim lol bo'g'zimda aytolmay so'zim. Tiz cho'kib yig'laysan, yoshlanar ko'zing. Bugun ona qizim, onang yig'laydi panada
pinhona otang yig'laydi. Bugun ona qizim onang yig'laydi, panada pinhona otang yig'laydi. Boshimdan otildi palaxmon toshi, Allah bersin endi sabru bardoshim. Boshimdan otildi palaxmon toshi, Allah bersin endi sabru bardoshim. Ko'zlarimdan oqqan bu quvonch yoshim ey. Bugün ona qizim onang yig'laydi, panada pinhona otang yig'laydi. Bugün ona qizim onang yig'laydi, panada pinhona otang yig'laydi. Turgin asta bo'lma doim salomat bo'lgin. Duo qilay dunyo turguncha turgin, asta bo'lma doim salomat bo'lgin. Baxtli bo'lgin davronlar surgin ey. Bugun ona qizim onang yig'laydi, panada pinhona otang yig'laydi. Bugün ona qizim onang yig'laydi, panada pinhona otang yig'laydi. Oq libos muborak kelinchak qizim. Avans seçme. Yaxşı, 19 жас qo'ya bering bunda Asonga. Ishiga borib urib berdi. Qaysi? Ya, ben qaysi mektep adam? Kışatay mektep beradi o. 28 yo'lning bo'yinda o. Hurmatli mehmonlarimizni, mezbonlarimizni, quda-andalarimizni hamda kuyovlarimizni munosib tarzda kutib olish uchun xonadon tashqarisiga taklif qilamiz. Tashrif buyurayotgan quda-andalarimizni qo'y-qadamlari qutlug' bo'lsin deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lishsin. Marhamat, quda-andalarimizni munosib tarzda xonadon ichkarisiga taklif qilamiz. Davraning avji mahal, sozanda sozing ichar, davraning avji
andalarimizni ham munosib tarzda kutib olamiz. Ichkaridagi barcha hurmatli mehmonlarimizni xonadon tashqarisiga taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Kelayotgan qadamlarimiz qutlug' bo'lg'ay, qadamlaringizga gul kuchay, o'ng'aysizlar, o'tkazsizlar, baxtli, taxtli, o'g'irli, chivirli bo'lg'aysizlar, hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishmak nasib etavergaysizlar. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Elhamdülillah bereketini vergeysen, kul Allah'ın kuvvetini vergeysen, Xudo kulumni gelsen, Muhammed Peygamber ümmetini gelsen, İmam-ı Azam mahsarını gelsen, o't balasidan, suv balasidan, jala balasidan, her türlü afatlardan o'zing saqlaysan, rizqlarimizni mo'l qilg'aysan, yurganda yo'llaringiz bo'lg'ay, qidratda yo'ldoshing'iz bo'lg'ay, hamisha yo'llaringiz ravon bo'lg'ay, o'ngaysizlar, o'zgaysizlar, baxtli, taxtli, molli, davlatli, o'g'irli, chivirli oila bo'lg'aysizlar, hamma havas qilganday oila bo'lib, hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda, qiziqlaringizni ko'ruvda birgalikda nasib etavergaylar. Baxtli bo'lin. Oturalım, sayalım. Amin. Ballarımızın vaktini vermesin. Bugün sizga canım yulib beryapman. Endi qizim sizga omonat biling. Jismimni yarmini bo'lib beryapman. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Ah desa jonim ham tutday to'kilar. Dard teksa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar.
iltimos siz uni ehtiyot qiling. Ah desa jonim ham titday to'kilar, dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qandim bukilar, iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qism, gulga emas hayoga o'ralgan qism. Necha yil Xudodan so'ralgan qism, iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qism, gulga emas hayoga o'ralgan qism. Necha yil Xudodan so'ralgan qism, iltimos siz uni ehtiyot qiling. Asatbek'in toyuna jiyap var. Mongola versin toylar. İstediğim yetersin. Toylar beni versin. Nasip etsin. Bana bakma olur. Bakın bilmem. жалғасын үлкен болып, бесік тойыңа, папы тойыңа, Құда қалекем балаймен жүрген тойларына жалғаса берсін деді. Бақытлы бол жора. Екеумізге біріккен салып, сабырды салып. Hayvanların muhafazaklık istediğin komiteti var. Vay seni de meşrep kılar. Yeli var var desen, tamam gidelim. Ana kalayın ana Taşkent'de ilk kalav ataktı da. Musurlardı. Söp ona balon alıp kurumuz gerek. Söp bana unut gitmişler. Yine az kaytarsın. Söp koyalım. Gel. Görüşelim mi? Koşalım. Assalamualaikum. Hadi buraya otur. Ya Allah. Amin. Yaşarımsın vaktini vereceğiz. Bu ay Afiyet olsun, başım aman olsun. Akıl kaysın. Ben böyle de istegeysen Kudayım. Doğrusun özüne. Çapan çayxana var o. Hoş geldin Kopçurgeç. Hoş geldiniz. Lisesini alacaktarsın Kudayım. Jurtqanda jollarınız boğay, Xızarda joldaşlarınız boğay. İkiniz oyunu koysup, öbürlü-çübürlü olup, şu ata-enanızın gözün quvantıb, şularda murat maqsadlarına jetkizib, жүрgeysiler, Kudayım farzandlarınız köp boğay, devletleriniz siyada boğay, mertebeniz belend boğay. Kudayım atam bilen anamның jolun bergey, ser farzand, ser devlet boğaysılar Kudayım. Şu Həmmənizdə şunday yaxşı günlərə jetkizgən jigitlər, sizlərdən toylarınızda şidib жүрgəyimiz. Külüb, oynab, Kudayım, jinağallarınız, tergəlləriniz yaxşı günlərə, quvonchli günlərə buyurğay Kudayım. Ne diyeyim, heyecanlandım. Baxtlı boğaysılar Kudayım. Baxtınızға ata-enanız quvonib, жүрgey, baxtınızға suyanib, devletinizga suyanib, baxtınızға quvonib, ko'zlarim quvonib жүрgeysizlar Kudayım.
Kelseniz, ketseniz aytib, quvonchli kunlarda, yaxshi kunlarda uchrashib, shu baxtimiz ko'p juralik. Ko'p anada juralik inshaalloh. Kızımızı sana topshirdik, seni Xudoga topshirdik. Kızımız sana amonat. Baxtli bo'linglar. Sizlarga baylanishamiz, sizlar yaxshi bo'lsangiz. Sizlar ikkovingizning og'zingiz bir bo'lsa, bunda ikki qurilayotgan ko'pir mustahkam bo'ladi, ikki yoqningiz. Shuning uchun og'iz birchilikda yurgaysizlar Xudoyim. Ikkovingizning og'zingiz bir bo'lg'ay, ikki yoqning qatnashuvi sizlarga baylanishli ikkovingizga. Shunday yillar Kızımız amanat sana. Şunu baxtli qilgaysan, quvantib jurgaysan. Bo'lsa jaqlanib bola. Hamma chiqsin deydi. Yengiz tabalgan yo'q. Bo'ldi, qo'shni qo'yadi. Rosa. Shundan bar bo'lardi. Ko'chaga chiqdim deb aytdi, hamma Voy, qo'shni. Men jashimning aytganini qilib beraman. Ne o, yerlarni kisakchicha Xalq qarab turibdi, xalq. Bera olmaymiz. Bo'ldi, yaxshi deb. Bo'ldi. Yaxshi ukalar, Yaxshi, yana qo'shib beraman. Ya bo'ldi. Yana qo'shib beraman. Qizlarga aytishga beraman. 300 deb o'tirmay, 300 deymi endi? Yo'q, yana qo'shib beraman. Sizlar bo'ldi deb aytasizlar, bo'ldi. Qo'ysa u. Çıkamam ko'chaga taxtli bo'lsin yor deya sevinchoy singlimizni bir manzillarga kuzatamiz. yor senga baxtlar tilab qolar yor siqilmagin o'ksirmagin yosh to'kmagin endi yoring ko'ngling so'rar yor
janoblar va janoblar, bugungi shodiyona to'ylar barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Albatta barchangizni ishchanlar oilasi qiz uzatish marosimida xush ko'rdik. Avvalambor xonadon sohibalarni bugungi shodiyona bilan chin yurakdan muborakbod etgan holda davramiz markaziga kelaveramiz. Yoshlarimizga chiroyli duolar berish uchun ushbu lolaning eng qadrli qadrdonlarini davramiz markaziga taklif qilsak, marhamat, mahalla imomi Yoqub akalari, Jumaboy doilari, Abdurahmon bobosi, Zulfiya ammalari, Dilfuza ammalari hamda Inajon opalarni davramiz markaziga kelishlarini iltimos qilamiz. Yoshlarimizga atalgan chiroyli duolarni birgalikda olamiz. Bu yetganda go'zal qalam qoshmi qizlar, palaxmonlar olib otgan toshmi qizlar, qadrdonlar ko'zidagi yoshmi qizlar, derlar bari bo'lib taqdir hayronasi, xayr endi ota uyning ona ostonasi, xayr endi ona uyning ostonasi. Osonmidi bir niholdan gul o'smoqlik, atrofida yurib yo'l kezmoqlik, qanday bo'lar ekan endi dil uzmoqlik, bolalikning, erkalikning koshonasi, xayr endi ota uyning ostonasi, xayr endi ona uyning ostonasi. Qiz bola shu uzib ketar bir bandingdan, mehmon o'yin qolar farzandingdan. Rozi bo'lgin ey xonadon dilbandingdan. Shu ekanda qiz bolaning peshonasi, xayr endi ota uyning ostonasi, xayr endi ona uyning ostonasi. Yoshlarımizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, chiroyli duolarni birgalikda olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo bu boshlanayotgan to'ylarda Alloh taolo o'zi ma'no qilg'ay deymiz. Mana shu ikki yoqning roziligi bilan mana shunday bir chiroyli holatda tashkil qilayotgan ekansiz. Alloh taolo shu bu nikohlarni Alloh xayrli, barakali nikohlardan qilsin. Xudolarning, ag'aylarning qatnashig'ini mustahkam qilsin. Mana shu nikoh masalasida duo qilishdan oldin dinimizga, singlimizga bir nasihat aytib o'tmoqchiman. Mana qiz voyaga yetaman deganchalla ota-onasiga omonat, voyaga yetgandan keyin munosib joyini qo'shtiruvliq mana albatta Alloh sizga nasib qilib beribdi. Demak, bu erini omonat bo'ladi. Inshaalloh bu omonat degani Alloh taolo tomonidan ziyon yetkazib qo'ymay saqlov kerak bo'lgan narsani omonat deb aytamiz. Ana shu ayolingiz siz uchun omonat bo'ladi. Shuning uchun buning mas'uliyatini sezib, ayolini siylab, ayol erini siylab, yuqorida hurmat, izzat bilan, siylashiq bilan yashayta olmasa, albatta bunday oila baxtli, saodatli oila bo'ladi. Shuning uchun mana shuncha ag'ayin tushgan el xalq Xudo tarafdan yosh ulug'larimizga o'tir, ag'alarimizga o'tiribdi. Inshaalloh ko'pning duosi qabul degan gap bor. Albatta bu oyat hadislarga borib taqaladi bu narsaning oxiri. Shuning uchun bir duo qiling. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ya Robbana va qur robbi anzilni munzalan mubarakan va anta khayrul munzilin. Bu nikohlarda Allohim xayrli, barakali nikohlardan qilg'aysan. Umr yoshlarni uzoq qilg'aysan ya Robbi. Solih, soliha, ota-onasini mehribon, mehr oqibatli, siylashli, bu dunyoda ham, oxiratda ham ota-onani yuzlarini yorug' qiladigan solih zurriyotlarni Alloh nasib etgaysan. Ozburchiklarini, bu ikki yoshning ozburchiklarini mustahkam qilg'aysan ya Robbi. Ota-onalarining mana shunday oyoqda mana kutib, sizlarni kutib turibdi.
ata-ona, ag'ayin to'shqan kutib turibdi. Ana shu quvonchlari davomiy bo'lib, shularning sizlarning baxt va saodatingizni, kamolingizni ko'ruv hammamizga, yer xalqimizga nasib etgay. Bir yaxshi ibratli oilalardan bo'lib yetishishni Alloh nasib etgay. Hammamizni ham farzandlarimizni o'z o'rnida munosib joylardan kelin olib, qizlarimiz bo'lsa munosib joylarga o'z o'rnini topshirib, shunday chiroyli holatda hammamizga farzandlarimizning baxti saodatini ko'ruv hammaga nasib etgay. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Bu yoqdan ağamızdan bir duo qilsin, sababi ikki tarafdan ham bu yerda duosi inshaalloh Allohning huzurida maqbul, keyin inshaalloh juma bayaqiga beradi. Assalomu alaykum. Qurbatgan shangramiz buyuk bo'lsin. Baxtli bo'laysizlar, o'zlaringizdan ko'paygaysizlar. Ikki yoqqa tengdey ul qiz bo'lib yetishgaysizlar. Respublikada eng yaxshi seminarning biri bo'lib, ata-onangizning yuzini hech qachon yerga qarab turaysizlar. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum mehmonlar. Mana jiyanimiz Alisherdan, Gulruhdan xonadonda katta to'y, katta tantana. Unga sababchi jiyanimiz Sevinch Asadbekdan sababchi 2 yosh qo'shilgan yerlarni qo'sha qarasin, o'rli chivirli bo'lsin. 2 yoqqa xizmatlari tengday bo'lsin. Faqat tashkilotida shunday farzandlarim, shunday kelinlarim bo'lg'ay deb tilaydigan, orzu qiladigan oila bo'lib yetishgaysizlar. Uzoq umr, sihat, salomatlik deymiz. Dunyoda neki yaxshi niyatlar bo'lsa sizlarga tilayman jiyan. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Unda baribir iloji boricha oyoqda kutib turibdi. Va inshaalloh bir duo qiling. Allohning safarlaringizni bexatar qilg'ay. El xalqimizga Alloh taolo shunday quvonchli kunlar nasib etgay. Ikki yoqdan ham mana shunday qatnashishlarida, menimcha yaxshi kunlarda, quvonchli kunlarda qatnashib, bir-birimizni ko'rganda shunday yuzlarimiz yorug' holatda quvonch bilan ko'rib didorlashni Alloh nasib etgay. Shu inimiz shu omonat sizga topshirdik. Alloh taolo yo'lingizni, safaringizni bexatar qilg'ay. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar. Rahmat, mana shu chiroyli duolarni barchasi Alloh dargohida qabul bo'lsin deymiz. Yosh ruhlarimizga minnatdorchilik bildiramiz chiroyli duolar uchun. Yuragingga biror armon solmas qayg'u, baxt uyingda otang turgan joyingdadir. Singil jonim, osmonlarni qilma orzu. Otang bo'lsa, onang bo'lsa, osmon sening poyingdadir. Ne qilarsan ming tashvishni boshga o'rab, duosidan arib ketar g'amlaring ham. Yashayvergin yaratgandan umrin tilab. Otang bo'lsa, onang bo'lsa to'lib ketar kamlaring ham deya azizlar, bugun orzulari ro'yobini ko'rib ko'zlari quvongan, qizlarni yorug' yuzlar ila uzatayotgan hurmatli ota-onalarimiz Alisher akamiz hamda Gulruh onajonimizni ham davramiz markaziga yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Ulardan ham farzandlari uchun atalgan chiroyli tilaklarni, duolarni birgalikda eshitamiz. Marhamat. Markazga yaqinroq kelamiz, keling. Avvalambor yana bir bora bugungi farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Kuyovlar muborak bo'lsin, xizmatlari buyursin. Qizimizning egnidagi oq liboslari qolaversa, yuzlariga tortilgan hayo pardalari muborak bo'lsin. Kelinlik lavozimlari muborak bo'lsin. Mana shu bergan chiroyli tarbiyangizni kelin bo'lib tushgan xonadonlarida chaqqon xizmatlari bilan oqlab yuradigan, qaynona qaynotasiga mehribon, turmush o'rtog'iga itoatkor kelinlardan bo'lishini tilab qolamiz. Marhamat, chiroyli tilaklarni eshitamiz. Assalomu alaykum.
Bugün kızımızın toyu olacağıken kızıma kalıp baktırayım anlattırayım hiç o hafta yüzüm yere karamaz kızım. Hemen isteyin, yaş görüyorum ben, hemen isteyin. Baklı o kızım. Assalamu alaikum ağayın tuğalar. Buna bugün sevinç. Dayım daran yerinde baklı bol. Uysuğun bezler. Baktınız balday boğay. Nesibemiz tağday boğay. Yaxşı günümüz köp boğay. Baklı bolunlar. Mana Asadbek, ota-onalarimiz ko'z qarachig'idek atrab avaylab o'stirgan dilbandlarini bugun sizga ishonib topshirmoqda. Biz o'ylaymizki, mana shu ishonchni oqlaysiz, qizimizni baxtli qilasiz degan umidamiz. Yaratganim o'zing ber imkon, orzularim ro'yo bo'lguncha. Ularni sog' tut, meni ham omon. Men otamni rozi qilguncha, onam mendan rozi bo'lguncha. Fursat o'tib ketmasmi deyman, g'amlar ko'p yetmasmi deyman. Sendan sabot umr tilayman. Men otamni rozi qilguncha, onam mendan rozi bo'lguncha. G'amlar ko'p yetib olmasin, o'kinch diliga g'uluv solmasin, yuragimda armon qolmasin. Men otamni rozi qilguncha, onam mendan rozi bo'lguncha. Albatta, qaysi farzand borki, umri davomida ota-onamni duolarini olsin, roziliklarini olsin, bizga baxshida etgan umrlarini-yu, biz sabab oq oralagan sochlarini, qoralarini qaytarib bera olsam edi degan armon bilan yashaydi. Ammo qiz bola uchun ota-onasini yuzlarini yorug' qilib, duolarini olib, roziliklarini olib ota hovlisini tark etishlik ham eng katta baxt aslida. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim, qizimizni voyaga yetkazib, mana shu kungacha sarf qilgan umringizga, mehnatlaringizga, tarbiyangizga, cheksiz mehr va muhabbatingizga-yu oq sutingizga rozimisiz? Razıman, tatlı olur. Razıman. Onangni rozi etsang, zamon seniki. Na zamon, zaminu, osmon seniki. Agar otangni ham rozi eta olsang, 18,000 olam jahon seniki. Mana Sevinchoy, ota-onangizni ham roziliklarini oldik. Endi sizga kelajakda kuyovto'rimizni roziligini olib berishlik. Qolaversa, mana shu cho'llaxonamizda yig'ilgan barcha hurmatli mehmonlarimizga, mezbonlarimizga, siz u bizga yaratgan egam Alloh taolo roziligini olib berishlik nasibi ro'za eylasin deymiz. Qizimiz bilan xayrlashish uchun ruxsat etamiz. Baxt tilab, baxt manzillariga kuzatamiz. To'ylar muborak bo'lsin.